I čas svima, dobrodošli u moj novi video. Izvidite zbog malog grada, zato što me jako boli toga. I ovako, danas ćemo raditi što se nalazi u mojoj torbi, drugi deo. Da sam još radila što se nalazi u mojoj torbi, znači ovako je ova mala torbica moja, znači ovako je moja torbica. I ona je mnogo lijepa i malo stalna istorija nju. Znači, ovo lato sam skinula te ne bi mi smetao toko videa, znači vidite to i da. Pa hajde da počnemo i ovako se ovdje otvara, znači ima ovo. Prvo što se nalazi je ova Makisov maramice. To ove maramice te koristim. Zatim ove vlažne maramice. Onda ova Nivea soft krema. Ja uvijek nosim ako se zove uvijek nosim ako neko negdje izgorim nešto. Onda ja nosim tu kremicu svakako sa sobom ovako. Zatim imam ovaj Hello Kitty sat. Ovaj Hello Kitty sat on ne radi, tako da samo sam ga stavila da se vidi. Vidite? Daju da Hello Kitty, vidite. Zatim imam još jedne papirne maramice, samo obične, samo što su ovo dobre maramice. Papirne maramice, znači ja ga mi potrebno zbog nosa sam mi najviše curi nos. Neka vodica, to što imam. Zatim imam ovako novčanik Hello Kitty. Znači, taj novčanik je ovaj sad sam dobila zajedno, tako da super. I ovdje je na otvaranje ovako. I ovdje mi se nalaze ovdje mi se nalaze pare i sitniš i neke kartice. Znači ovako. I da, Hello Kitty je. Idemo dalje. Zatim ova senka Rimelova. Ova Rimel senka. Zatim ne znam kako se kaže, a sad ne znam ovdje Rimelova senka u broju 4 grama ima. Tako da. Zatim ne znam kako se zove ova senka uopšte. Astra, mislim da piše, ovdje piše Astor, tu piše od Astor. I ovdje su kao ljubičasto, sad da vidim otvoriti. Znači ovako imate ljubičastu naranđastu senku, više koristim ljubičastu. Idemo dalje, zatim imam ovaj karmin. Običan karmin crveni, inače tako njega koristim, uvijek njega tako koristim. Samo njega, sada koristim trenutno. Zatim imamo ovu običnu hemijsku, žutu običnu hemijsku, tako da, super. I zadnja stvar u mojoj torbici je ova Vitamiraž blagčel, uvijek negdje nešto beležim i tako. To je evo moja drugarica potpis, ima tu Petković, ima tako, ima tu svašta, ima tu neki potpis ovdje, vidite, ne znam čije, ali nije bitno. I onda tu tako pišem neke stvari, to za video ako treba nešto. I to. Gdje sam onda ima još negdje dok naglednicama nešto. To je to što tiče ovog videa, nadam se da se video koji ste me znali lajkujte, šaljite videš i prijavite se na moj javni kanal. A vidite da je torba skoro sprozna. Vidimo se narednog. Ćao!